Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu, gledate VMD-a i danas ću da vam pokažem par trikova u Minecraft Pocket Editionu. Tako da se vidimo. I evo nas ljudi, i pripremio sam tačno 5 ovih trikova u 0.14.0 verziji. Prvi trik je ako imate ovako neki zid i ovako stavite jedan blok i stavite ovdje čamac, samo malo. Stavite ovako čamac, uđete u čamac i samo ovako idete. Dobit ćete fall damage, mada to ništa ne mora da znači, ali zato vi ćete proći. I isto možete vidjeti kakav je brod ispod. Da, sljedeća stvar je ako uzmete i na primjer ovako i ovdje ukucate na primjer koji god hoćete, ja ću sad skipper dog, eto. I uzmem malo više kostiju i bum, i on je sad moj pas. I kao što vidite ima nick kao da ste mu dali name tag. Samo sad da mu dam da sedne, samo malo. Neko uzmem. Sit, ok. Zatim, ovo isto ima veze kao i drugo, znači ako imate, sad ću ja uzeti neki bez veze item, evo redstone. Ako imate neki item i ovdje samo preimenujete taj item kako god hoćete, skipper redstone. I to na primjer ovako izgleda. Sad kad ga stavite ovdje vidjet ćete da to piše šta god da ste vi napisali. Što je dosta cool da i drugi vide. Onda ovdje je broj 4. Ko nije znao, sad ću da vam pokažem ovo lepše. Znači ovako, bum, i može da vas obuče. Znači ovo je dispenser i pogledajte vi ovo. Znači tu stavite vaš armor i bum, on vas samo obuče. Isto tako možete i sa XP. On vam baci XP, sad nije zato što sam ja stavio malo. I, kao što vidite, radi. Zatim, zadnji za danas jeste ovaj. Ako imate ovdje jedan dispenser i stavite u njega vodu. I ako imate mnogo farmi, sad vas mrzi sve ovako ručno, samo ovako uradite. I pogledajte. Odmah ne čisti, znači sve, ne može sve iz prvog puta da očisti, ali je dosta cool, dosta može da pomogne u hitnim slučajevima, kao što je sad ovaj. Šalim se, samo da stavim ja dan lepo, tako. I mi se vidimo. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovih top 5 Minecraft Pocket Edition. Zanimljivih 0.14.0 stvari koje sam te da vam pokažem. Inače, još jedna stvar. Ja nisam ovo otkrio, nego sam video od jednog stranog youtubera koji se zove Jack Frost Miner. Većina vas zna za njega. I uglavnom ništa, ovo nisam ja sve sam skonto, nego sam video sa YouTube-a. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedeće.